Pini Niphai ke thom Arni, Diphu Govt Boys Higher Secondary School along Akimi School, kangpu pon. Lesson C. Pini Niphai ke thom Arni, Diphu Govt Boys Higher Secondary School along Akimi School ahem kangpu pon. Laso along Aluhia Man Pen Kachitong Dun, Korbiang Long Autonomous Council CM, MLA Dr. Tiliram Ronghang, MLA Lunsing Teron, Education EM Richard Togbi, IS Officer Lapen, Diphu Govt Boys Higher Secondary School a Principal Lapen, Non-Teaching Staff Lapen, PWD along Kiklem Kedamatum, Chitong Dun C, Misen Pen Pachun Ponlong. News Report JKN News 24/7. Pini Niphai School Diphu Government Boys High Secondary School ke lagi. Karbiang long aman nai school lagi. Kelas ini dak total 7 course class dak do furniture, sub laboratory, computer sub ang ton PhD dak si. Kelas lahai tabenon ke ahem kulo lason school do pik karbiang long. Ni penabdik ta kang puji bukulia penceng lok dok muka penceng lok lang lok so penceng lok lason si karbiang long along tu pik. Ases ye kacang li hin Karbiang long arisoi jang tungka papa perang ye pansi itu lahai pun. Kiro pipar piglo nangtung media hin padame pini ditum ninggarong Arni ane cetong lapot kiro pilo ini nitum ongdong aning kana pi labangsa school Karbiang long ke banai pulai pudam sedamelo labangsa school nitum hemban ambang penangan aningkan nitum ladak penajausi kelas atau be kincong los dame kondisi kami weather penjoksi itu putar sarkar hin kecuningri lamasa building nangi Akimi nangi PG apa lamasa alam cak sarkar tu nanti bisi nitom phala misena building nanti bilang apen wongdong students lada ke sekolah long acapi bang suri sira harutli anda ke student do sila bangsa student atau lamasa sekolah long kelas ke dopen misen pen bicara tentang itu hanong dia barsai longpo posini tum si hok parlo lapen labangsa school pen najok ansu se Karbiang long kapor he hin same isi metheng tom sana thak paklar konji pasini linding thela